Hello, Tuni Kuki News in Vetsah na bon chawin lem na hi vin tunin zong video ani channa anasim kit no hitin Tuni 11 February 2026 ahita in tunin zong Meitei MLA tha pa hin jiribam lang hi vilha na anganein IDPs ho zong aga kimu pi ti ho zong hi mo ahi in Hiche jiribam agavil na azong hi so piu mar ho nalai ho zong hi agavil dana hi akimo in Hiche chungchang ho zong hin sei hui tin chule Kuki MLA hon government job ji a MIPI lungdam lo ti zong hi hin sei hui tin tu ni chan ke ya hi boina I hin to na ho hi MIPI lunghan na hi kichainai lo a hi in alang khatna litan langa Ukhrul district langa boina ahung ja niau cha bo hi MIPI hungki divert dewa hi in ahin la MIPI ho hin inam sunga traitor apang inam zo do apang ho chunga hi tuni chan gya hi lungkim lo na lien ta ani ti a hi in tua Ukhrul district langa I boina ho bang hi ga veleu chun muntina I boina ho hi Kuki Chaten gam inei lo zeu Kuki Chaten government inei lo zewa hi chito banga boina ha sat na ho hi ito jingwa hi ti hi I het divin kanamite ho hi nga ka hin tim kitnin I het theina divin ateka na niau cha I thumakai to banga ga seileu hen I topic ngwa I lut masangovin mihim khat chun gam nei lo hi la anop na in hin sata hen lang hile hi chi chu agam nei hon ama ading mong ai lawai le mi tokin ading mong ai hi chi to bang din mun chat na chu tu a hi ding hi win ei hon igamu a hi ti a Indian government constitution noya chu phateta kizi lut jong le hi chi hi official ta a nang ho gam hi ti a pi do na hi lo a hi ni ji chun tu chunga Kuki Chaten ikiphin na ho hi a hi thei la ka gamu hi nei phon do pi win ti a hi kiphin na kinei a hi bo win hi ji chun kanam mi te ho lung halo hi la ipan di wa hi mi khen khat hin tu a hi inam sung din mun le ilam kai ho panla dan ho hi ivet ting le SA jong hi kimu lo hialin ti a hi ata san lo loi tampi hung ki do a hi ta in ama ho thumin tunia igam inam politics a zo do jong le Kuki Chaten I chen naw mun ho hi tunia ama ho thum zo do thei chi a hi poi ti hi ilung thimova igelova ilung hladai lo diwa hi ngahin la tu chung boina a ipan khom dan ho le ipan la dan ho hi ivet na hi le kithang at ji in Kuki Chate masanga anakito theilo hil khat le khat kilung si theilo hil te tu a hi ikilung si dan ho le iga pan khom dan ho hi ivet na hi le koiman tunia Manipur gam sunga Kuki Chate athazoding poi ti hi het diwa avela kahin tep kit a hi in tunia chu Meitei CM pan jiribam langa hi IDPs so agavilin Meitei ho kema jong he lutnin aban le emi ho na jong he aga lutni ti hi mo a hi in ahin la hi chi agavil ha na hi tu le tu a hi amazong atha a hi in aban le ama hin mei leigam ke lo na ding a hi lawai le Manipur hi nam thum ki cheng a hi in alang pi aga sei dinga chu adang jong nan te niaw ho sim lawa chu alien di set hi thum a hin hi chi thum ho hin itiam khana pan a hin la wa hi la chun hi chi thum ho hi ake hom thei ding dan din mona hi amu je a avela hi ama hin chamna ho sem ding aban le Meitei ho zong hi ST a po lut ding ti a hi to gon hi anei zinga
muntina MIPI lunghola hi wa le jinglai a hi in hizi chun aman hita ihin vil ha wa a hi lawa hi le mei te ho ahin vil no mana alo theilawa mar ho isopiu ho Kuki CHATE ho hi akivil lawa hi le hase thei a hi si neina lang neina anei ti hi ahung do ding pha na chu ngama ho Kuki CHATE chong hi hin vil ha a hi bowin a hin la iga het thei diu khat chu hi chiwa aman athu sei na jong hi ga veleu chun ho Kuki CHATE na hlamon na ho hi ga veleu chun hi chi boy na ho hi hei mil tawin azi chu hi chu ho hi zan mang bangin gelovin lang tu a hi Manipur gam sunga hi atha bia chamna kit na dinga pan ila khom deu hi ti hi MIPI hi nga jong hi hlamon na anaboli ti ho jong hi mo ahin alang khana isopi u inaw ipu ipa ahi lo le inu ipi anathi ho loi hi ga gel leu chun tu ni a hi zan mang bang a hi ti a hei pang jing thei ham hi lo hi lei hi zi chun a hi thei ai le tu ni a hi chan gei Kuki CHATEN gen thei ha sa na i to ho zan mang bang a gelin ti a hin ki hlem na lai ama jong hi asopi asangam ki thapi hen lang zan hi a ka hin thapi na sopi na sangam chu zan mang bangin gelin lang chamna sem ta ti ki tile nom lo hel ding a hi to banga chu tu ni a hi Kuki CHATE hin zo hlep na le a hi lo le hlep na ho bang hi do ge gu jeng a hi in koi ma chanop lo ding khat ki sei to banga hi ka gelin koi ki hlep mala la hi in cho tho da na ka ki gelin hi zi chun ai the ai la kanami te ho igam inam ingai lut no wa hi le tunia igam inama dinga thi isopi isangam mi zani walin ahinna anna chan ho hi zan mang banga igelwa is tunia I hei jeng deu hitam isu umil jeng deu hitam ti nang ho jong ki gel chen gam lenam ngai lu na hi a hi le nanop lo ding a hi na nu na pa na cha na nau thi na chu zan mang banga ti na gel thei ding ham hoi ta ta ki gelin lunghan um hi ngi chun a hi thei ai le tu a hi mei te ho jong hin Kuki CHATE phai sunga na hung thei a hi tai ma cha ti po win na ti hi do ge gu a hi ama hon ei that hi jong le alung tu pau chu ki he a hi lam hla na ho hi mei te CHATEN ki lam hlama sa hen langile thi mo ki chang ding a hi zi chun Kuki CHATE zo hi hung lam hlama saw hen lang hi chi ting le chun mei te hon I pan la na ding dola pan kila le ti pa hi to gon ane yo hi zi chun kanami te ho hi chi ho mai politics a hi nung lut kit ding hi ta poi tu ni a jong hi ga gel leu chun ama sa jong lam ka sunga poster lin ta ina si movin sa pawa thu gel ta ina ta ovin hi chiwa anakita khat chu tu ni chan ge ai kasu mil thailo a hi in anaki ji pen chu inamu so ke de wa hi in ti ham khana tu ni ana so pi na sangam thinunga mei te to cheng khom ki thei ding le mei te to ki cham na sim ki thei dinga lungel nei thei na hi a hi le mingol la a jong special angol di set ho na hi ti pa hi anaki ji a hin hi chi to bang ma chu tu ni a igam inam zo do ho jong hi angol la a jong angol pen chung nung ho a hi ve ti hi ki sei nom na lai a hi ya chule tu hin PR ga veki no hitin ti chu press release sung ki bol ho ga veo hitin igam sung inam sunga hi Meitei government lungel phatlo ja gal an uma 3 May 2023 a patna hi gal in a neu a hi in a hin la hichi gal inei lai wa chu Manipur government la sap theina dinga hi president rule hen tia anaki ki phin a hi in chom khat zowa chu PR hong omen a hin la tu la tilhen lama sa chu anala do okit tawen hichi lama sa anakilla do tu la hi tu la anakilla do pen tu kuma hichi
president rule anakila do ta wanga chu Kuki CHATE nam sunga hi event na hi le PR hi kilado di nai lo hi ti chu president rule hi lovin president rule sunga press release in a bol jeng pau hi tu ni chan ge a hi e ho hi azo sa da ni kit tawin hi chito bang ma a chu inam sunga chong hi PR tam thei le jengin khian khat PR ho hi mi chona a hi lo vai le a is safe mana izat chan pi adang ho I chan ge ya ato ding ham ti hello hila anop no ma press release in bola aman ato mona lekha anop no ma hin the za jeng ho hi hung ki simpi loading a hi in a hin la inam pin I het diule apha chom dinga igel ho I hin phon do deu hin tin tu a jong hi VPC a kona press release a hin bolovin Hiche hi jan hi na bol a hi tain hi zong le I het thein divin ga sei lo hen ama ho a hichi VPC hon jong a sei na wa cho hi le a chi sa May 3 2000 May 3 2023 a patna Manipur gam sung a nga het man lova hita chu namgal in nei win namgal inei sungova melma mei hlei ho hin I chan ham khana I hin su gen theiwa mi iza nam khat hi e tha pi wa chule vai pheinam sung si se a jong hi mi som le gu walang e hin tha pi wa I kho vai phei kho si jong hi som gup la nga lang ki hal ha a tu ni a hung ki dal ha a hi chi chan ge a mi inam mi iza nam khat nin gen thei ha sa na tho a tu a in nei lo nei lo wa relief ke ma khosa a ani nom bang netalova chule inumei ho jong deilo bola e bol pi wa naked parade ho jong e bol pi win a hin la tu ni chan ge ya hichi innam pi gen thei ha sat na le IDPs a khosa ho gen thei ha sat na het pi lo helin pu LM khaute in tu ni a innam a hin zo do ki na Meitei government popular government form na pan a hin la hi ki tho nom lo hi hizi chun join condemnation a hin ki bole VPC general headquarter hi in YVA general headquarter hi in VWS general headquarter hi in hichi ho thum kiloi khom na in pu LM khaute demna sangta ahung ki bole ti a hi phondo na a hin nei ve ti chu VPC press release a kona mo a hi in chule VWA hon jong vai pei women association hon jong het sa na lekha a hin so ki na win hichi het sa na lekha a hin so na wa cha hi le apex body joint meeting that 10 ni a anakin nei dung zuya chu tu a hi VWA hon jong pu LM khaute MLA in popular government azop dailo Vetsah na a sit in protest hi neiding ti a thulu na akinei dung zuya ahung lungding date 12 February 2026 ninga nile date pung som le sagi na pung som le khat 11 am ting le hin VPC Hall Bethel area Dorcas Veng block tin apatna unit le IDPS jose hongkhom chi ding in hetsa hi vi ti a jong hi tepna ahin bolovin Churchanpur district sunga jong hi ga veleuhen agal jam hi vai phe hodim se na hi ga sopi gangte hon ana sei hi na mawa vai phe ho jong hlom cha hami ti le tu a hi lam kalang hi aninga ka ichi na zo sia vai phe ngen a hi tu a hi atam lamo ka hin hedo pani ti a asei bang wa chu ta be a tu a jong hi lam ka khopi sunga relief camp zo sia hi ichi na zo sia vai phe ngen hi tabang a hi in khosom nga wal hung kyal ha na chu mai san hi lo a hi in ji chun
tu a vai pei nam pi in hi zat gen theina vai pei tribe men hi chi chan ge gen theina ahung ki tho na chunga vai pei sunga MLA khat nei sun in hi chi to banga annam gen theina a tribe gen theina het pi lo hi la hi chi to banga mei te government popular government a hin job jing wang hi kidang akisa in hi chi dei lo Vetsah na in Jing ni khoting le hin pungsom le khat le VPC hall Bethel area Dorcas venga hi IDPs a hi in unit tin a hi lo le block tin a leader ho zo si jong hung khoma sit in protest building a hi ti hi VWA a kona het sa na a hin nei vi ti jong chu iga phon theu hin tin ngaban kit a hi mar in pui ho a kona PR hung ki so ga vekit lo hen ama hon jong jan hi a chon na so wa hi ta in jan hi a anaki seiman lo ja chu tu ni a in sei hin tin ama hon jong a sei hi a hi le tu chung meitei gal in nei wa meitei hon tha chimit ding e hin got na chung wa ITLF in pan anala a tu ni chan ge ya hi chi chan ge ya hi inam pi hung ki hu do zowa pan hin kila tu a jong hi separate administration ki thuma hi chi popular government form do kit na dinga jong hi koi ma cha jaw thei lo ding a hi ti a thulu na anakid ne ya a hin la MLA phabe pi in a hin job kit nova hi chi MLA phabe pi in popular government a hin job na chungova KZC in thupon ananei banga meitei government job ho chu kinol ding a hi ti chu meitei government job ho chu kipom loading a hi ti a thu so anabol banga mar in pui tui thapai reason hon jong phateta in KZC thu na chu kapomovi ti a jong hi ama hon jong apom na thu ho thu phon a hin bolovi ti chu het theine dewa ga sei kin wa hi in a hi le tu hin Kuki History and Identity Protection Committee ho akona lekha hung ki so ga vekit lo hen ama hon jong a seina wa hi a hi le tu chunga Kuki History and Identity Protection Committee ho hin nasata demna kabolovi aji chu tu chunga meitei CM tha pa YKM chan sing in meitei gamsunga Kuki chate lut dinga tepna abol pa hi kei ho meitei ho to cheng khom thei ka hi tapo vi tu ni chan ge ya Kuki chaten ka din now standpoint chu tu ni chan ge ya aki hel na I macha nai poi separate administration ti lawa hi meitei ho to neighbor khat tilhen veng khat ta banga chen ti lo hi kei ho dinga ki hin so na dang lo a hi in hizi chun ke hon tu ni chan ge ya ka din piu separate administration hi phateta ka din pi jing na livin ka din pi pau hi aki hel na I macha nai lo a hi hizi chun ke hon hi chi ka pom lo dung zui wa chu ka gam sungo wa jong free movement kiti mong hi support nai lo ka hi ve zong thei lo ding a hi ti a hi CM pan tu chunga thu phon a hin bol Kuki chate phai sunga koi tabang adam lo ki zen nom zong len hong thei wa hi na hong wa hi le security iza kai ka pi ding hi ti a thu phon a hin bol pa chu tu ni a hi hi chi KHIPC in kipom lo a hi nangin I tabanga thu phon bol jong le chun Kuki chaten separate administration ni pi lo wa hi le no free movement na free movement jong thai lo ding popular government jong support ka bol lo de wa hi ti a hi thu phon a hin bol lo ve ti a hin la MLA phabe pi in support ana bol lo hi tan Kuki MLA zo sin support a bol ve hi a hin la hi chi Kuki MLA ho zeu si jong hi agang theilam pe na apan mona resign ki bol na dinga jong hi dead som ni apan na som ni le ni chan ge hi kitep pi a hi in hi chi ka a hi MLA hon resign ke bol diu ham a hi lova ahung ki bol lo wa hi le ga na nei ho chun I chan ge ya
thu tan ho a hi lo le thu pi na an nei ho hi I chan ge a hin chui deu ham ti pa jong hi sei thei hi lo a hi in e chi hi pathin thu hin tin ananga photnutin a hin la hi chi Kuki History Identity Protection and Committee ho hin wai khem chan thu phon hi kapom pove separate administration ni pi lo wa hi le ka gam sungowa free movement jong pon tin chule popular government kiti momong hi Kuki Chaten jong ka to sot lo de wa hi ti hi kichen ta thu phon an bol kin ve ti ho jong mo a hi in tu hin litan lang boy na ho Ukhrul district langa Kuki le tang kun ho ki boy na ho nga hi chi chung chang neu cha ga sei kit lo han Kuki Baptist Convention KBC hon jong appeal anabolovi ti ahin peace appeal anabolovin Kuki Christian Church hon jong hitima achu chamna theina dinga hi thu phon anabolovi ti hi mo ahin ichiwa anaki sei ho hi abon chan ga sim hi jong lewhan he theina diu khat chu ama hon ana seina wa hi ani ni a hi ki bang thim a hi za achu niau cha ahung ki iga he thei na diu alhang pi ga sei lewhan tanghul ho Christian khat hi win Kuki te zong Christian ka hi win Christian khat le Christian khat tribe khat tribal khat hi win hizi chun a hi thei ai le hi chi to bang kina na hi inga awa khat la khat ki chamta a uma igam sungowa chamna theina ding zo a hi pan ila khom zo dewa hi ei ho Christian cha te khat la khat ki ve da a ki do thei hi po vi ti a hi chamna theina dinga hi KBC a hi in KCC a hi in ei ta chu ama hon jong thu phon anabolovi ti hi mo a hi hi chi ti lawa jong hi pu let zamang hau kip in jong hita cho ama letterhead mangcha a hi lekha a hin so in a lekha hin so na aman jong a sei hi a hi le litan langa sarei khong ho boina hi chi chung changa khat le khat kina a khat le khat hita deilo bola ki bola in ki halpi na chunga hi pho no mo ka sa na thu sangta in kan phongin a hi thei le khat ki chamta uma khat la khat lungel pi thingta ki cham ding zo hi mano ding hi chule state government hi hen center government hi zong le hi chiwa hi pan phate ta aila wa galboy na ho hi aban acha lo na dingin tu a hi pan la ding hi Manipur sung aboy sa hi ta in ethnic cleansing sa hi ta in community khat le community ti chu mei te le Kuki ki ka azong I chanam khana boina je a Manipur gam sunga boina na men lo hi ta in a hin la tu a hi chiki boina a hi isu za be ki no wa hi le chun Manipur gam sung hi anop na ding hung ha sa ding a hi tai izi chun a hi thei le tangkhul ho na hi win Kuki Chate hi win hita chu alang to gela chamna igelwa ichen naw eima chen na gam sunga chamna na ding zo hi lungel inei de wa hi ti hi pule jamang haukip MLA kona jong mu a hi ti chu iga he thei dewa hin pho no hi in pule jamang hi ka sei hil lawa hi le ama hin tu chunga chamna sim na dinga letterhead ho mangcha MLA letterhead mangcha thu phon a hin bol hi ama sapen hi ding in jong kata sanin masanga ina boy lai wa jong chu hi chito banga hi letterhead ho head letter mangcha center government ho hi phateta request anaki bol henlang Kuki Chate MLA khat hi na zala chu MLA letterhead ho mangcha hi government hi nga thum na anaki nei han lang hele I chan ham khana I machal diu zong hi ta san aumin a hin la wangsit ta in MLA som inei win koi machan ama ho logo mangcha le ama ho min mangcha appeal anabol ho hi anakimu lo wang hi wangsit ta khada hi ti chu iga phone be ke no hin tin tu hin Kuki student organization Chuchanpur district nga ko na jong
press note khat a hin bol kit novin ama hon a seina wa hi tu chung Kuki le tangkhul ki boina chung changa hi Kuki le tangkhul ho hi Christian khat hi vin hi zi chun hi chito banga zu kham ho zi a khat le khat nam sang ta a hi lo le ki hiat khil na zi a hi lo le social media a thudi lo ki post zi a in ki hal pi a khat la khat a hi lo le community khat ki na jing na ding to gon inei pa wang hi thil di a hi poi hi zi chun a hi theya hi le ki cham di la hi ei ho dinga zong dam theina hi zo ding a hi zi chun koiman social media ho mangcha a hi la vai le hi chi chung cha nga hi thil di lo ta ho thu thang bol ta lo wa khat le khat ki til na ho bol ta lo ding in chong tip na a hin nei vi ti ho chong mu a hi ke ne nei aban le tu chunga KSO hon aga seina pau chu neu cha ga velo chen hi chewa zukham ho ji a ki zukham ho ki boina ji a ni chi to banga boina a ti aga seina pa hi a hoya hi in KSO ho ke wa hi po in national news ho a jong hi ga velo chun drunken ke ti chu mi zukham ho ki seina a hin ama ho kina ji a hita boina sangta auma a district pumpi a hin to kha a nga khat la khat community khat ki ka ke boina ti ho hi ana ki se hin za cha daum le jing Manipur gam sunga zu kham khat ki phin je in hi chi to bang boina a umi ti pa hi tu le tu a hi gam dang hon jong ei nui sat no hi in aban le e ho MLA ho di hi tu chunga ai hon igen thei I ha sat naw I ho ino I zan ham khat ki hal I ho I zan ham khat ki hal aban le I so pi sangam I zan ham khat in jong hin na achan nunga mi tampin ei po nat pi a Kuki CHATE hin athu mo hi adi a hi tu chunga athi bango hi ivet na hi le gamtum anei lo ziu ama ho ki veng theilo meitei hon ama ho government state government akitum la wa state government mangcha Kuki CHATE minority ti chu alhom zo ho chunga hi chi to banga action ala pa hi adi poitia min ei po nat pi lai ta a hi chi separate administration a jong he min ei to sot lai ta ai ho langa Kuki MLA ho aphong do ho ma man tu chunga igam in zo wa inam in zo pau hi deimo le jingin loi ipai ingai ta ho za dang nam dang ei po nat pi ho ma man jong tu chunga ei don but na ho hi ingai a hi la ngai nom le hi nang hoi pan pi theina hi pu ve nang ho le nang ho kisan bon ki to lo na lam kai ho ven na zo hle mo wa na politician hon sumni anop na na ne yu a hi bovin tu a gal jong hi nang ho ma man na pat no hin ti nang ho le nang ho ki to lo ze a gal hin ti ho chan ge a ei ho a hi ni ji chun no mo ki sale zengin a hi the a hi le kanam mi te ho tu a Kuki nam sunga MLA ho si a hi the ai le ki gel tha o hi tin a hi the ai le ki resign ho hi te ipan monova ko na ki resign ho hi te tu ni a gen thei ha sa na tho ngap cha la wa hi le gen thei ha sa na tho ho be hi het thim na nei ven ti hi a chaina a ka hin tip thei hin tin aban le tu a hi e ho hin chamna I sei jeng wa hin tu a jong chu in sei ta ven KCC a hin KBC a hin a hi la vai le Kuki student a hin aban le EMLA home na san ge in jong hi ta chu tangkhul le Kuki ki ka chamna na dinga hi appeal abol a hin la tangkhul na galong kiti ho hin tu ni chan ge a hi emergency ama ho chen na ti chu tangkhul ho chen na zo si a hi emergency a phong do win hi chi emergency kiti chu hi chi a phon do na ji piano so a hi le tu a hi Kuki le tangkhul ki boy a hi ta in koi ma chan tangkhul Chaten Kuki gamna chot lut lo deu mi zo se ki ging sa de ma ding ti a hi
Thopi na anei wa hi ni chi tung chu ya chu mi khen khat tangkhul ho group ho a jong hi iga vet na hi le chun thal chang asep na ho thal lo su na ho kai ho hi tai ka ki gong ta ve tia apan la na ho hi tampi a hin so na lai vin a hin la tu ni a news ki mo dan dung juya Eastern Kuki Chief Association ho Kamjong District langa thupon na a hin nei bangova chu iga mo a hi le chun hi chi dung juya chu tu ni a DC lamkai na a na tangkhul ho langa leader ho a hi in Kuki CHATE langa leader phabe pi a hi in akichi khomen hi ta chu DC lamkai na a hi chamna anaki sim tai ti ho jong hi mo a hin cha sa langa jong hi I chan ham khana boina jing a hi ni cho ho chung chang ho jong hi pateta na sei khom wa DC panla na chu chamna ho sim tawi ti chu mo a hin la litan le hichi sarei khong kiti le sikibung kiti na tangkhul ho kho kiboina wang hi tu ni chan gea chamna akisim do tai ama hol leader ato ho movin hichi to bang thu a sei viti pa wang hi kimunai lo a hin tu le tu a hi internet jong ke kha a hi zi in phone line zong hi ha sal he jing in I call ting le akhian khat hi network lo akhian khat hi battery ki chai ti ho hi a hi zi in communication gap hi ha sama ma jing in a hin la jing ni ho ting le pateta na ki dong kit nin tin hi chi tangkhul ho le Kuki CHATE litan gamsunga ke boina ho hi update au ma hi jong le hi cho jong chu aban bana hin update de wei ti chu iga sei the hin tin hi chi litan langa ke boina chi a hi Kuki CHATE khoneu cha cheng ho jong hi akhian khat chu ki cha a ho aveng dal ha a relief camp hin zon loi jong tampi hin jan ha jong chu in a sei zo ta win dum sung tuni mama hin in a sei nau chu dum sunga hi relief camp a ki hong do ta in hi chi relief camp a jong hi panpi na ngai chat a hi jinge ti ho jong hi mo a hi ze in ei ho Kuki channel family hon jong ki phat sa na dung zui wa chu donation anabolu hi tin litan gamkai sunga galjam ho relief kema ho hi a hi theichana ne le cha ha satna atu ta ji uchun ei ho group in jong ei ho family in jong pan lau hi tin ki thopi na bolu hi ti a chu ina bolu a hi in hi chi dung zuya tu ni chan ge a pan hin lanai lo ho gamdang danga uma Kuki channel family la azaw nai lo hon jong pan ila nom vai le chewa pan ila wa Kuki channel family a jong hi pan ila jing theo hi ti hi ka sei do nomin gampa ma ho dinga jong account number a hi in IFSC code a hi in hi cho jong a ki coin a hin la koi to bang India gam sunga pan la nom hon hi chi number GPay number a hi in hi chewa ko na jong hi thot thei wa hi in chule I pan in la zo ting le I pan la no ho chu screenshot bol lo hi tin screenshot in bol zo ting le hi chi number mama a hi WhatsApp a hi in hi chi wa chu in thot deu hi chi tiang le chun Kuki channel family WhatsApp group link jong chu hung ki thot than tin nang jong Kuki channel family member ana zaw no ma hi le hi chi wa jong chu na zaw thei jing a hi ti hi in phone do the wa hi in koi tabang hi chi a number me ho chu ka thiem poi ti wa hi jong le a site langai QR code a ki coin hi chi scan bola jong ipi jing the wa hi tu nia nang dinga zakhat jani cha hi jong le I ma cha hi jong hi jong le inam pi khat la khat I hung pan kho mo wa niau cha in to kho mo wa hi chi ho cha ong ki su to ting le tu nia inam pi gen theina izat mi gen theina ho hi ama ho kipa theina khat a hi theina ding ti a chu pan kila a hi in hi zi chun kanami ti ho thasilo hi la pan ila so ke di win jong kain tim kinin zan hi a chu mi git chanin
pan analavin mi gate bon pan anala ahin la tu ni a hi vet na hi le mi ko a pat na som nga le li chanin pan ihin lavin ki pa le jengin i to ho jong atam thei le jengin sang khat sang ni ti a hi in to so win hi chi hi nang dinga i ma cha hi han lang a hi lo le na nei sun na hin to hi ta jong le inam gen thei ha sat na tu a gal jam ho gen thei ha sat na ho to hin te lo hi le hi ti hi I het no wa igam inama dinga gen thei ha sat na tho ho hi hen a hi lo vai le gal zia gal hung zama a in a lo angai cheng dal ha a hung zam ho hi ilhamon thei na ding be wa hi niau cha hi zong le ga sep khom so I ti hi kanami pi te ho ka hin tep nom a hi in tu ni a hi atam thimin izi chun amin ho jong hin sim do daw hi tin a hin la tu ni hi chi ei hon project in na wa hi relief camp ki Thopi na dinga I bol na wa hi anatam to pen choi le pp pa ki ti hi ama hin sang ni a hin to in ama hi atam pen a hi tu ni a dinga sang pen a hi ti chu iga phon theu hin tin masanga chu Kuki channel family ajong hiki Thopi na dingi ga thuma hile anim pena sang li sang a pi a hin atam pena sang som ni sang som thom pi jong umahin a hin la tu langa hi a ithasi thimu hitam a hi la waile ilel thimu hitam ti jong hi lungdona tai na igam sung inam sung ingai na naw hi anim zep hitam ti ho jong hi ki seido no men izi chun thasilo helen ka namite ho ga gelin nangin tu ni a sumla paina nei lo chu thu cho mai a hin la a in a lo anei ago hindal ha a lung leng vai ta a kem sunga ahung umova ahung ki ngai set jiu fu ifet na hele imit hi apot lam jong ki he ji lo hi izi chun hi chiwa isopi in nam chan pi ho gen thein hoi gel kho o hi tin niau cha hi jong lega to khom so hi tin hi ta chu ani acha diu lakhat ani deu ke poi hap ta khat ani deu ke poi hi cho chu ga cho pi o hi tin ga pileu hen I chan ge a ki pa deu ham ti hi igel lova hi chi ho jong hi pathin na to na missionary na to na banga igel lova igam inam sunga missionary na ito theinaw igal sa theina pe no hi che ho hi gampa ma adi set na dunia in alo ke hal nai lo hon pan phateta la deu hi avela ka hin tem kit ne hi ichi chan chu tu ni Kuki news mangcha a igam sung inam sung boy na hole nga tu ni a ipan la ding dan ho neu cha iga sei thei ho hin tin tu ni Kuki news sin ve ai ngai ho zo se na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen Kuki